I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo igrati Pixel Gun 3D. Kao što sam bio i rekao, nastavit će se ovaj serijal. Što je ovo? Nešto. No, hajde da krenemo. Idemo igrati, ne znam koju mapu da ne. Ovu nismo nikad igrali, pa hajde da vidimo. Šta je to? Nešto je kao piratski brodovi, pa hajde da vidimo. Op. Bam, 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 bam. Ubijem ga. Ljudi, headshotove sam. Ja sam najbolji Pixel Gun igra šans. Ali želim da budem. Dobro, jedan je umro. Dva. Op, 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 op. Pop, umro. Double kill. Idemo dole. Gore. Ja, budale. Op, 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 op. Op, 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 op. Ne, ne. Jeste li vidjeli ajku? Wow. Ja, vidio me. Ne. Fuck. Nisu me vidjeli. Ubio. Headshot. Ljudi, uništavam ih ovdje. Idemo gore. Malo sam počeo šutiti jer bi volio malo da se koncentrišem video. Ja. Bjež do, bjež do, bjež do. Hajde vamo. Evo nas ljudi u novoj rundi. Morao sam nešto da obavim, pa sam se vratio. Sad moram ih... A što nisam se ovog presjetio? Znači ovako da ih kanterujem. Topa. A odavdje se dobro vidi brod. Tako da... Nam. Mrtva. Dalje... Hajde izađi. Neće da izađe ova. Evo ga, malo se vidi. Ne znam da... pogodio sam ga sad sigurno. Čekaj, vam ću se sakrit. Ne vidi me. Vidio me onaj. Nadam se da nije. Anas. Bacaj bomb. Bjež. Ubio sam double kill. Bjež. Ja, ljudi, gledaj šta je tam. Gledaj tam, eno ga, vidim te. Vidim ti glavuđu. Nam. Triple kill, headshot. Ne, došao je vamo. Tam. Nadam se da sam ga ubio. Ništa. A meni trebaju... Pa ja sam kralj. No, to. Logično. Vidio sam je. Jo, dedan. Prestane ovaj skak. Ne može. Ne mogu ga ufatit. Brz je. Pa. Ne, ubi nas. Ništa. Ene. Koliko sam mi puta ubio. Kill assistant. Tu sam. Ne bježim ja. Skinut ću je. Ubije. Bam. Sad ček. Bomba.
bomba. Ne, šta me ubi? Vodena za 2 ljudi. Kila, eto ga onaj. Ubija me lav. Ne! Kako me naciljao toliko daleko? Čekaj, on je unutra. Sad ću mu bacit bombu dole, pa nek izgini. Izgini. Ma ovako ću. Ljudi, ako sad ne pogodim, ne. Ne smijem propast tamo, ljudi. Znači, ako vam se na ovaj video svidio, palite like, share, subscribe, znate čitav priču. Ako već niste, onda sutra će vam se ispod kreveta pojaviti killer call, nećete znati kako se zovete. I to je kraj. Ja se zadihao. Ne. Defeat. Pa nas dvojica samo igrao protiv njih. Što? Sam nas dvojica igrala, ljudi. To je nemoguće. Pa naravno da smo izgubili. Pobijedit ćemo toliko njih. Idemo sljedeću rundu, neku. Neko. Ne mogu da vjerujem. Odigrat ćemo još jednu, ljudi, rundu i to je to. U stvari, ne možemo stići. Znači, ljudi, završit ćemo ovdje video. Znači, ako ste uživali, znate već priču. Ako nisi stavio subscribe, jesi ti normalan? Jesi normalan? Zao spuc, like, što jače može. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ja budale.